What's up, people? Johny here again. Royal Enfield shotgun 650 though. The showroom the later, see say review those are come my way they have the price detail the specs. Loin after unfortunately test drive ki gari di lak 3 aduna test drive ti video nam giro ko test drive chen matam khar changi ni test ki gari lak ko ko lak kan mo adugi right review mu tok jara ke da hojik na showroom review hai tare ko gi shotgun ji ko apna first impression adu da me am lo hajara like subscribe to some mo hojin jara. Okay, shotgun ji le me first impression da kari hai na can be in the music. Gari say, Hazara, Natragadum Hanagi, Royal Enfield, Topa Gari, my bed, the Manavra, happening view. But I give a first impression that the Gari say, so the Amhele, had the Hanagi, my Gari is a picture, guys, which all to or the size, Louis all to engine all to Lona Magi City, the Gari, tired, Lloyd all to other shotgun 650, she let a badging call. The colors, sing with the music lights here, the Gomagi, Yone. The engine glows very easy. But those is similar. Some first impression to me, among the headlight kit design, I say the can have easy cover the easy. Your twin exhaust car. The Magi alloy design car. The upside down fork next easy car. The some Maning exhaust. Agi can also engine ki guard man lo ina crow can lo yore piano black finish ki lo ina natik lang ko sila exhaust ki ko my maning design seat ki design appealing view ko seat se shotgun ji di seat log thoga single seat oin thogu ne mong tai ko और उसी की सिंगल बैक सीट से माने की से तोड़गा से लोग तो जा रहे से ग्रैब हैंडल से माने यार है को उसी तो मागी क्या ना उसे को टेक्निकल स्पेक्स तो सुमारा के दिमागी 650 को 650 सीसी दुगा मागी पावर फिगर दा है तारे को वहाँ से 46.39 bhp ने को 7250 rpm दा अदगी torque na 52.3 Newton meter ne 5650 rpm da aduga magi mileage haida mileage around 22 mo pi ko do magi 6 speed manual ne down first up one down do 5 up ko labor ko aduga magi air oil cool ko see se air oil cool way aduga magi fuel tank haida ko fuel tank se 13.8 liter ki capacity ne ko aduga magi upside down la air ko mamangi sina front ki da ko nissan ki vibrate ki brake la air aduga dual channel abs ke ke loina yaw re adu rear ki sina sowagi suspension ne ko maning bi hoise adu magi front ki disc se 320 mm ne ko silai se aduga Maning is na 300 mm ne silai ko lo lighting ji kitani mom me aduna tani mom me ko video se kano se magi front ki wheel size na 18 ne ko duga maning is na 17 ne buko duga 150 tire oi sigis na magi size 150 mamang na 100 oi buko tip place ka tani si yoi se adu magi weight se phajana lum me 240 kg ne masiko curve weight ta 240 kg ni adagi magi seat height se 795 mm ni ko aduna seat height dum yai ko yam kana wang bo ide adum 54 55 na dum kena to ya ne bisi se ko adum tong bodum ya ne adu sa weight ki issue se weight se 240 kg de dum bisi ko aduga magi kena sa itare magi ground clearance sai tare ko magi ground clearance se kena ko 140 mm ko chilere aduga magi kami instrument cluster ke kamai mai to gedo happy dik ko on toraga chilere deeper navigation so maganda dum hape ko meteor ki hana ho gi bane sigi se hapa aro chilere ki gear indicator yaure adugi trip se yaure kilometer le yaure adugi fuel ki indicator yaure tok sangja la ke komya chilere aduga time yaure ko aduga
magi sina speedometer ni up to 200 km per hour bau yaure oil gi adagi engine gi ABS gi gear gi battery gi loina ba indicator loina ba khape chilere sisina ko high beam low beam adu pass light na som da lere adagi indicator chilere horn chilere ko aduga somdana engine lere ka engine cut off switch lere aduga siga hazard light ko chilere siga tani aduga magi ko mirror se round mirror ore aduga Royal Enfield gi badging si da loina hapchare ko le aduga fuel gi thank you just my yard aduga sigi button sida button am yawisna sigi adjustment ke magi setting ke loina work same doine ke odometer ko trip A trip B ko maila ani trip F ko si ka tani yawisi ko auto padi adjustment ke su yawdre sound a beta ji ko sound ji ko indo ya bi yings sound ji mai bass wang ko bass am wang adu sound ji lum la ga adu ka to ete mong te adu sigi magi hela ki indicator hela cham ti ngal lam ko ye ga swale ko LED ga tane adu ka ko gi indicator di LED oi de ko chale adu sigi shotgun ki price se hapet haizer ke shotgun ki price se magi sigi stencil white chika sigi se stencil white or mali sigi chika sigi se ek showroom price da 3,73,000 73,000 lay ko sigi se adu ga se da ko gi road tax ge RTO insurance ke yora kanda adu magi se 4.1 main lai ko 4.12 on my life ko adu ko magi se shotgun da stencil white haibam lai re plasma blue haibam lai adagi green drill haibam lai adagi sheet metal gray haibam lai adu gari se makhal mari ne ko lai se the price loin khasi loina bu khenai adu ga magi starting du di adum 3.7 dagi adum sorry 3.5 dagi hore showroom price adu ga 3.73 bo lakh ko adu ga on road price today adum around 4 plus dila ani ko 4 lakh plus dila ani adu sigi detail khamgi nim ledi SANAMAHI motors da adum dengjen biro contact number ke kelo no hapsalak adu sini shotgun gi a bit quick review adu ga magi details atopa test drive ki di matang kang ai biro test ride kari euro 300 se adu euro ka dei hapsara age adu na sigi na di lo sijage matang nong ngai na me ama review to ja kike adu na sigi na di bye bye